Sieta na wadi y'abana ebire n'ibihunduzwa kumara amezi 8 ahirwaro ry'Etojo Hospital muri Ntungamo byakwatsibwa RDC DC n'abarukure by'amagara mu district eji ubu bari kubikwatsibwa ba engineer kurwo mu iheri ya UPDF Engineers Brigade n'aba ministry y'amagara ababire n'barebuzo mu rumogo. Etojo Hospital for God and my country. Tutayiremo gadgets ebyome bikutwara umwiko mubi kuruga mu wards mu toilet doza air sanctioning gadgets warden tujikoze to the maximum standard everybody yakwana yadima yaringa. Nyongera kusima UPDF Engineers Brigade abwo mu mugore ne kora hanuya nyora kusima na Ministry of Health abwo kuhereza district center kandi bakakora emirmeji turon tuzakutandika kora mail ward next week kana intuteka kwaza ko kwa mukaga ntwaka twagimazire baza ward bagikora bagikozirije munonga niyo batwanjuje rizoba nicyo barebera ro meeting ye the UPDF Engineering Brigade na team yona from the ministry, the team management, team ya district na ba staff kugira ngo twakire ward it after being renovated. Urukukurirwa reri Dr. Innocent Twesime nagira ngo hatakabireho kunduzoku irwa reri ribere ryo mu mberambe munonga abo kuba batakatandikira renovation tukaturu ku munonga the structure kero konka ebintu bingi byona bikuzire so kuruga batandika renovation bakuheza abyongire umwanya kubonera compared na no kugwabire guri hona n'ikigambo ngo bwahati irwa rere niriza kubanirira gura mnonga abantu kurwo mu district eji na mahanga gandi nka Rwanda kandi yo siyeta neza kwatiraho mnonga abakaza bari kuzara n'abantu abatunga za butando hanguto so siyete cyo kuba aha muhanda tekuza kuyamba abantu bantunga mu bonka apana ahabo kuba tino rkweta accident so noza kushanga ngo umuntu yaba nahika hariyo mukona yayahika ntungamo nanga kwika rubare yatunga ka accident omwanya go kujya ngo bamwirishurize baze kumutwara mbarara apana nibaza kureta ogo murwire bamureta ahabwo kuba services uro Ndrusu nwamanya.